Kami santri Pondok Pesantren Perkampungan Minangkabau menampilkan Alua Pasambahan. Tuan Komodo, Ya mau, dimuliakan Tuan Komodo je pasambahan. tebilah malin. Sembah menyembah kita kepada Allah, salawat dan salam kita hantar kepada Nabi. Kata sajunan kita parundangan. Yolah. Sultan Mudo, Ya tentu. dimuliakan Sultan Jo Pasambahan. Sabila tentu. Ada kata nan kita parundiangkan, apa kata nan kadi parundiangkan, tentu dimuju nama lambuang di Malang nan Manimpo. Sultan Kayo, Ya mau, dimuliakan Sultan Kayo je pasambahan. sabila malin. Kata sajunan kita parundiangkan. Apa nan jadi buah parundiangkan di Mujuan nan Malambuang di Malang nan Manimpo. Satantang Malang nan Manimpo telah berpulang ke rahmatullah orang tua kita. Sakatiko itu terantang dua jalan. Nan pertama jalan adai, nan kedua jalan syarak. Jalan adai banamo batimbang adai. Sakatiko itu Allah basalasai. Yolah. Malin kayo, Ya mau, dimuliakan Malin kayo Jo Pasambahan. sabila sembilan. Kata saja yang jadi buah perundangan. Apa yang jadi buah perundangan di Muja dan Malambuang di Malang nama Nimpo. Tangan Jo Malang nama Nimpo telah berpulang ke rahmatullah orang tua kita. Sakatiko itu ada dua jalan yang terlantang. Jalan yang pertama adai, jalan yang kedua sarak. Jalan adai dan banamo menimbang adai, Allah banamo salasai. Jalan sarak dan banamo kardu kifayah. Allah dimandian, Allah dikafankan, Allah disolatkan, Allah diantan karumpik nan layua ke tanah nan malambang. Allah banamo sekira-kira Allah selesai. Di malam kini Sembah menyembah kita kepada Allah. Salawat kepada Nabi. Kata saja nan kita perundangan. Apa nan jadi buah perundangan. Sedang je nan malam buang. Malang nan Manimpo. Satantangan je malam nan Manimpo. Telah berkalamatullah orang tua kita. Sekira-kira ada dua jalan nan terantang. Yang pertama jalan adai, yang kedua jalan syarak. Di jalan adai banamu batimbang adai, Allah banamu basalasai. Di jalan syarak fardu kifayah, Allah dimandiakan, Allah dikafankan, Allah disolatkan, Allah diantan karumpui nan layu patanah nan lambang. Sakiro-kiro Allah basalasai. Ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun telah berpulang ke rahmatullah. Nah, berita duka. Yang pertama, Jalan syarak. yang kedua, Jalan syarak. jalan ada apa nama? Banimbang adai. Allah selesai. Coba boleh sambang. Alua Pasambahan. apa lagi Pak? Sultan Mudo, Jadi tunggu. Tuan